and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat ken Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupay ah! Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone and maligayang pista ng pagkabuhay sa ating lahat. It's Easter Sunday and Easter Sunday and it's the 9th day of April kaaruba and mga katropa. So takay lang nga po balayo amok nga nalpasan dagiti panahon nga nagpalpalai lang kayo beach and other resorts and napitagiti na panandaya. Yeah, but for Bisita us iglesia. yeah, agitay talaga amot nga napaklan nga Katoliko, siyempre what they did was visit iglesia and they went out of church. Amin nga activities ti simbaan kat sinalyanda kas kumakada kami because we are into observance talaga nga pilpilitan mimit apong iprak-practice kajay nasken nga ramitan tulit simbahan. So we have a lot of activities in San Roque Parish. In fact, nagadukin ang kanta aming parte. And sikabalong dati 7 last words yes. and dirabi The Easter Vigil. Easter Vigil. Yan. So, nyaman na po ito babrayan nyo tatang. Agagilin na kayo. Tapos siyempre, napututan. Parmeng, pudaw, tapaw, karo, baka tropa. Kami napuyat, kapsat alis. Kung nanani, talagang adda ita. Kung naman napuyat kayo, kung na dirabi actually, pero hamot nga makapuyat di jay. Niyamak dinapuyat na nagvarvartok dan sa nga gagkapsat. Kala nga dyan, shembot. Juice with okay, bilog. Yes, to kami di talmag, iti Easter Sunday. Here's an Easter song for everyone. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angel upon the cornerstone said he has risen, just as he said. Quickly now go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Hear the bells ringing, they're singing that you can be healed right now.
Hear the bells ringing, they're singing Christ, He will reveal it now. The angels, they all surround us in their ministering. Jesus is power. Quickly now, reach out and receive it, for this could be your glorious hour. Joy to the world, He has risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, He's risen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Christ is risen, karuba. Ayan, and talagamot nga nagpintas iti selebrasyon nga mapi napansin ko sa nagbasit iti nakimis-mis sa kadagiti 7 last words and patender kanok kumahan. Easter VJ. Yeah, pero nagado talaga mati uploads nga makita nga almost everyone is practicing talaga amat. Aglalo di San Lorenzo Ruiz Church di Ilocos nagpintas pa nang portrait iti ko ang pagsasalarawan nila ng Stations of the Cross. Cross talagang nagmayat. Ay, buyaan to dagi jay pictures nga niya upload ta. Ni father ko jay? Sa bali nga father, adyo na pananda nagbisitaan iglesia da Juvie nga nagpintas ting igit ti baybay. Nagmayat. Bayan to. And Father kung ano Serge. ito, pa-request man karuba di kantang kahit kunwari lang dedicated ko man kini Manong Jose Cabato nga sutor ko idi day dinagawan amanan ko. Sutor day dinagawan amanan ko nga saan lataa makaliplipat aging kata nakatanemen ni manang ko. Oh, okay. Kahit kunwari lang, digma mo dahil ito eh. Hindi nakarkaro kanya. So, pa nga kanya magkabsat ay. Ay, ito yung kaedad mo nga mga kantan sa dahil ito eh. But anyway, anati kung kunada mo dito YouTube. And please, share our videos, karuba. Marites Espiritu, pa-shoutout po mga idol watching from mga Tarem, Pangasinan. And Jenaline Llanos, Janos, di ba no, Katoy? No, Spanish. Spanish, yes. Jenaline Janos, naimbangal daw yung karuba watching from Hong Kong. Kablaawa ka family yak dita mabini gamu Isabela Llanos family. Request ko man jay kusilapan ka. God bless ka Aruba. Okay, Heart Karuba, once again, iti text line tayo 0905-808-1259 nang partak sa oni pa ng ibagak 0905-808-1259 for your request and dedication. And of course, no kayo mo tapos tumawag. Yan, shout out DJ nangaldawan mo dita sa Dito Royal Class Gasoline Station. Yes, kung nakikinig po kayo, kinailan Reklamo ni mother tamo din katang sapatos na kanong. No siya kanyang karti-kartibo ada kita nga na awan makakit kita kartibo ada kita nga sapatos na awan ako pada kayo nga awan. Kasi lang technique kita. Ano pa iti ko na Easter song? Mabalin kaya po request kada kita kanta iti Easter and other meditation songs if you wish to nga mga ganapo da kita sunsunata nga napipintas baring ang mumi apo. Ayan, kita awanan ti request na aside from the kusilapan ka. Ganda kami mo ng karo, Jun and JM Pastor watching you from Idol Rain Lambino and Gian Milibed. Hello Karuba, pabati naman po kay Lola Pedro Libed ng Rizal, Isabela, Alicia, ayan. Rizal, Alicia, Isabela. Love from Solano, Nueva Vizcaya. Wow. Kasi na medyo makapkapsutan na dito yung monitor tawin no naruwa mo ala dira agent pintas nga presentation ta. Siguro, ayan. Okay nga ron. And Rochelle de la Cruz na imbangal daw ka Aruba watching from Singapore. Mabalinag ka siya sacrifice. Idol, sakot ko lang ijay nagsapa nga nagpukaw nga kabisat mi nga permi nga maililo kami kanyanan. Agyaman Idol from Rochelle de la Cruz. Sacrifice. Kami mo lang nga piyesa kabsat. Okay. Kaya ay palawa. sa balin sa nga sacrifice nga bugbag ka. Elton John ba jay bugbag nga Elton sacrifice. John nga talaga di jay. Sacrifice. For the meantime, dati umana apong request ting kampat gantay so ti amumi tay kusilapan ka siyempre may paay ka dagitay hanunay nga naka pagpalailang at imbati da nga napanda nagre-resort dagiti ka balay na kasda ay kanto sumang po da ko kusilapan yung suda nga para kanyayo. Next week ado ti na sunburn. Tanong pinagsusarag. 'Di
Bagat met ken kay di ano gandat muntuwag sumli ay ket sorry tadyak may kari napalalo nga minti sakit na daydial daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita tawen met pati naglabas niruron ko tinagwayas sabay nalipatan ka namin ano at nagparparik na nga kumabiyag ko at subli ka hindi naglata kinikita intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawi kan na amiris mo nagbidutan I'm sorry damage has been done digmet impagar sa maikuran balay giket nasarakan kalpasan na siya ket panawang intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwaklat taken ka baring nuro kabaelakto nga aramiden nga intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na amabiyagak nga awan ka
Napindo mo. Napitig ko. Tatay nga ta, Adda? Datan na datan. Tatay nga eh. Tatay siguro napindo mo, wanan. Okay. Katamayaten. May shortcut kasi. But anyway, kung na dito'y nag-message, good PM kuya, i-greet ko man po sina Almir, Justin at Allen, Simon, at ang asawa ko na si Emmeline, Matic Demandante. Thanks po, it's me, Al Demandante. Ayan, ulitin tao, Jay, kung ni Mami M. Nambangal daw di Pasko ako nyayo apo, pampagod vibes kayo. Watching from Baguio City. Wow, thank you so much, Apo. And once again, you please feel free to request for liturgical songs and the like. Apo, nga amumi, barbaring amumi, digijay, especially those who are connected with the Lenten season. Good PM, sir. Kablaawan man, ti family Gargabite. It's May 4-8, Purok 2, Progreso, Aglipay, Quirino, Province. Thanks, sir. It's Gina Castillo, Teodoro. Ulahan na magbaga ka, tinakan na ito yung asigod. Okay nga rod, mabali nyo ito tumawagan, tumawag tatay, and antabot nga na sumpatan. Okay, kat tumawag kayon. Dati first caller tani, 8619, good afternoon. Yes, good afternoon. Anya maipaay mi kabsat. Mabalin siya, request Mabali, lata. Request at man ti kanta nga Ilocano, sir. Ay, dim ka ti Bisaya. Sir. Ilocano, sige. Tamat nga kapaglawak. Naku, medyo. Rino, sir, ti makbata ni nga fiesta na, sir. Ag-fiesta kayo dito progreso. When, sir, no 21, 22, sir. Okay, 21-22. Damot ito karmi ngamin na ex. Wan. Pang kami kumasumugod kini Romeo Saladino dito ka dati kumpare mi dito. Ano, balin lang sa, sir. Anang nga sunatang Ilocano te kay mga gan. Lumpal. Ade, Agpugsa-pugsat ka mo kabsat. Baka kayo mo ti umuli ti kayo ta ano nalawlawag. Sagot ko kinila kay ko. Ana di manang request mo? Hello, mahal, sir. Hello, mahal. Wen. Okay. Okay. Matong pahal dahil kita nga kalikagom. Okay. Happy Easter, kabsat. Basta sa ngayon, sir. Okay nga ro. Dahil ito yung request ni Ate. Happy Easter ka di kanya nagpakugi di Kalman. Maputing ka ngamin. So paya nasakit-sakit pakugi. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko, barak-arakop mo, sapay kumang, tamalagip mo, tiyag turong, lugar nga ayan ko. Biyag ko, aniyang nga iliw ko, gaput ka unday apanawan ti kaawan mo, sapay kumang tanaragsak tuti buwang ayenta no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin at dito nakita, sapay kumayat ko tagsublikan, tatlo pabaruan ta, di ayat hanakilta. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailing ko, barak-arakop mo, sapay kumang, kamalagip mo, tiyag turong, lugar nga ayan ko.
aniyan nga iliw ko. Gapot ka unday panahon ti kaawan mo. Sapay kumata naragsak tuti buwang ayenta no dumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag na ining at di ka nakita. Sabay kumayat ko tagsublikan, tapno pa barwenta, tiyayak ka nakilkan. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag na ining at di ka nakita. Sabay kumayat ko tagsublikan, tapno pa barwenta, tiyayak ka nakilkan. Hello, mahal, kumusta ka? Tapay tas sumangpit ka. Sapay tas sumangpit ka. Jason aja men, hello. Kinanta nga mi dyan ako nga inik ka nati kulot-kulot data ka isong ayami mi mutan. Anyway, iti oras ka arroba kat madi makita dito. 12:23. 12:23, so we still have 7 minutes to enjoy One, the Kastan music. Eda Flores ma. Hello mga idol na imbag nga oras. Pakabulaman namin nga taga Saranay, Kabatuan na. Mga idol na kini antik nga luz, Bisayan nga agmurmuryo, tawan signal. Apay nga eh. Diyos ko. Ti, ladang request ni YouTube kalatan kapsat Alice. Ata kita nga request mo nga out of this world. Di mo. Shoutout mga Lodi from Roldan Garcia. Hello to Auntie Lorelei Baldoria. Yes, good afternoon and happy Easter. Kumusta kayo ditan? Apo, naduma-duma nga paset ti lubong. Good PM mga idol. Greet ko man nato ikadwak ti pesto nga ni Ate Rachel Modiniedo. Nga madama aginaw plato. Para kes man jay suyusoy. It's me, Celso Agpoldo. Suyusoy. Suyusoy. For the meantime, may sabi nga kanta ti Easter. So, Kaya mo jay, you are my hiding place. Hindi kabisado ti Jay. Man! Happy, kung naman dito niya. Happy Eastern. Eastern University data. Siyempre Eastern Tagal. Happy Eastern mga idol. Watching from Benito Sullivan, request ko dyan Natiran. Hello from Nilda de Leon. Na idol aja man sacrifice please. Favorite song dyan nagpanaw nga kabsa mi. Agtawan iti 30 idol nga nagobravo. Balasiw taawan ka no. Rax del Carmen watching from Marbulig. Uno na yung banga pangal daw mga idol. Sacrifice. Wana kami nga kabisado. Okay nga Rod. My hiding place. Kita man, i-request tuloy ni Kabsat Alice. Mga rega mo nga kapag. Tila tanto mga mga ipang kanya na. Okay nga Rod, ako tabiru ko kata, yung hiding place. Kata ordinary mas. Wala dito. Meron yan. Ayun no. Bahala ka no, may babainta dito, medyo nariga na ito. Para kayong kakabsat Alice, aglimang ka. Nag-damage ti 500. 500. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.
trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. My hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, Trust in you. I will trust in you. let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Agsabli kami ng Ricardo ba? Kalpasan ti sa magmano palagip. Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Okay, we're Sebastian, back, Karuban. Ramon You're still Isabela, with in front Katropang of San June, Sebastian together with Integrated Katropang School. John Mark de la Come and Capua, enjoy the numero following uno, amenities: programa ko na lahat ng private kata, pool with nagadumudum-dumudum big cabana, na kami. KTV Siyempre, room, not to mention wash ako area, nagtitayhan grill na area, at, air-conditioned text ka na kubo, kami. and the whole villa. Makikita na kami. Rainier's Private Dito kami Resort, nakatune and for na kayo. inquiries and Kaya reservations, po, programa please niya. call Adda ka naman dito, 0955-573-9706 or visit their Facebook page. We're about to Rainier's give away Private loads. Resort. Agor ka lang i-text ko. Aha. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to Okay, thank nga ro, special Damo, and friends to be able to following join, dito'y sponsors. name the Ms. tune tayo Larina na nag-sponsors Flores of tayo. Quebec, We Canada. have Mr. and Mrs. Mrs. Ronald Abedosa and of Kathy Salvador, Sacramento, Mr. California. and Ano Mrs. tinagan naman ni Danielle Mrs. and Elisa Abedosa? Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Ito na Hawaii. lipata mo na. Miss Charity Lianes of birthday ni Porterville, Letter M sa California. Tero Grogino. Mr. and Mrs. Mirna. Perry and Maricel okay, Totok, tama, and nakikita sa Miss memory Lori kasi ka. Baldoria of Mrs. Mirna USA. Abedosa of CJ Sacramento, of California. And of course, we have Rainier's Private Pacific Resort Star and International Pacific Employment Star Agency, International, para kadagiti kayat na Employment agubra sa Agency, Jebalasio Adda. Taaw, So, all you have kas to do, kuma Hong Kong, tatlong Singapore, mga kayo is Malaysia, just key Jordan, in the ken title Kuwait. of the song, For inquiries, and, please of visit course, our your nearest name, your office age, and address, located and at text nyo lang nga po, Ditoy, Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our kaputa. Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, Normal sin na. Yan, kasto lang nga po sa ulitin tata no dagitay adita YouTube kat maorienta. So mangrugin na po to name the tune tanagado iti papremyo tayo nga insagot kada tayo ni Ma'am Mirna Abedosa of Sacramento, California. Of course, may sabay ni Rainier's Private Resort, iti Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. All you have to do, i-text nyo lang po. Dito yung cellphone number me, 0905-808-1259. Iti title na dito yung sonata, your name, your age, and your address. Saan ka sutin na po? O, di ka din, naglaka. First piece. Pangikondo dyan. Yosyog. Text Text that one. text line. Once again, the title of the song, your name, your age, and address, nila ang 0905-808-1259. And about the song Hiding Place ko na nanikap sa talis, kang kantain mi iti simbahan iti choir kami pailaang. Manana, da kami kadamanang ko, taga gitara kami iti, wow, si kami ti ayabanday di papadi ito, idi no kasta nga at kagkasar ka ng piyesta ti barangay. Yung nalipatan ng imbaga dito nga, isudam lang ti ayabandan o dati natayan, di ba? Kurang. You should have mentioned that, Kapsat Alice. Anyway, for 100 pesos, anya, ti title na dati nga sonata, pinartakan lang apo ati pumugto. Ikaw, Jesus, ang
tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Ada na nga ba kan? Ada na nga bagan. Nagpartak. Kasi lang nga po ti na may amit, ano makaado tayo, taado ti sponsor tayo tanga Domingo. So for our Easter celebration, our winner is tawagan man balong, takitanta man no, adalod na data. 0933 mo. Hanga taga dito'y dipaar tayo, taga Nueva Vizcaya tinangabak, nagpartak nga pimbugto. Of course, please share our videos. Ano ado kayo nga mga bakapo? We have a lot of cash tatangay padawan. Hindi mo green pulos. Kasta iti dito nga road. Hindi nga makapakuha. Ulit-ulitin lang ito maawag. Oh. 1385 si kaman natin tumawagan. Madi kami makatawag. 1385. One from Nueva Vizcaya, sikat ito mawag. Kanda katiwaya. 33 tinawon na, taga Bambang, Nueva Vizcaya, tumawag kan. Last number mo kat 1385. Tumawag ka. And thank you so much. Magkano sound naman eh. Posible Adda. Adda. Di na. Handa ko mga napugtuan na dapi pimbugto di jay. Okay, kung naanagas, Baka umuti volume na data pag buybuyan man ang lilibit. Lilibet nga. Clemente. Kabagyam. Well. Okay nga Rod, dati nang tadman na po $20. Of course, thank you so much, Kapsat Nilda de Leon. Madi mo tumawagan. Dalod na TTM mo. Awan, ang lolo doon. Sorry. Sorry. Yan. Okay. Ayun. Tawagan. Okay, amunan eh. Good afternoon, Kapsat Catherine. Good afternoon din po, sir. Yes, so you are listening for or watching YouTube? YouTube po, sir. Ay, kita man nagpartaklat tayo. Nakasungbat nga dahil. And congratulations. The title of the song is? Tinapay ng buhay po. Okay. Tagano ka dita Bangbang? Adita di anak kunton man eskwela dita. Bang, it's not Bangbang. Ay, Bambang. Bambang. Si Santo Domingo po, sir. Bayumbong kayam tayo na St. Mary's University dyan. Ang ganda yung Okay, anyway, congratulations. Ano dito yung number mo? Thank you po. TM when no Smart siguro. smart. Smart po. Smart. Okay nga ron. Sakbay nga po nga pumakada ka, ay kumablaaw ka pa eh. Sino na kiti kayo mga kablaawan? Blawak lang lagi ti naganak ko, sir, nga madamata tatangag ding ti programa yun. Wow. Naganda. Baka kaya mga ibaga. Ni tatang ko nga Teddy, kani mamak nga lalang. Okay, Teddy. Okay, thank you so much for joining and congratulations. Thank you din po. God bless. Okay, salamat. Okay nga ron, kita ba ito mga pangablao balong? Pa-request po ng Nothing's Gonna Stop Us Now. Yan. For Martes Espiritu, Julius Castañeda, pa-shoutout man nga idol. Kini JD, CJ, AJ, JR, kina Dindin, kin Madeline, numadaw nga agdun din nga gita, karubagyaman mga idol. And Salvador, ganal na yung bangal daw, mga idol watching from La Paz, Kapot Juan. And then bangal daw yung Karuba, Happy Easter Day to everyone watching from Hong Kong, from Mila Hugo. Oh, there's a caller again. Okay, another caller on the line. I'm bangal daw. Ay, wow. Hold na pa eh.
Damdama ka, kung na siguro. Damdama ka kasi kaso. Mahala ka ta. Pa-shoutout Idol, Julius Castaneda. Hello Idol, watching from Calao West, Santiago City. Paikanta nga si Siwit. Salamat Idol. Dapat nag-request na tayo suyo-suy. Okay, sige man laangan. Sakbay nga agpapugto tamanan and dapat makanta mo dahil kita nga request dan. Suyusoy and sisiwit. Shishiwit. Okay nga Rod. Suyusoy is coming your way, karuba. Medyo dapat hangover ko iti Lenten season. Mansuyo-suy nandagam, mangisim pa sinanam-nam, siyamod lang ayos di danon, may mayat si ding-ding-ding. Umisang kaagayang, tadim en naman, problemas kasasamsam, ipatayaw mo sandagan. Ayak ba'y ikan kansyon, mahil ilak sinan lubong, ipugaw manibaw, namnamdasan maululaw, ngamayak ba'y buga-bugaw, ornas kabiyak ang ba'y lumsaw. Ngayon ko bumangon ka, tatangad ang payadaya, mantalap takon si siya, tansay siya dinamnama. Ngayon ko adik ka maupay, diligray sumangbay, si kabunyan makauway, basta din bilan na yan agan mo saway. Masuyo-suy nandagam, mangisim pa sinanam-nam, siyamot lang ayos di danom, may bayat si ding-dinggan. Dong-dong ay si dong ilay, di sinali dumaay. Dong-dong ay si dong ilay, di sinali dumaay. Umisang kaagayan, tarim en naman, problemas kasasamsam, ipatayaw mo sandagan. I-check mo mabay, baka nasa bali dito maludam Ikaw ka. Okay.
kat dagitay pangablawa po dito YouTube, di ka mo tinagpatingga ang balong. Kunana dito ni nagbasit. Aldrin Diego, good afternoon sir. Pa-shout out kini Jonathan. So where is Jonathan? Shout out me. And Sean May Libed. SMU is my alma mater. Oh, that doesn't matter. that matters. Kuno kuma. Okay, Lilibet Clemente. Almost sound na. Nalpasagit dito tayo. So for your request and dedication, you may call us over our official line 0905-808-1259. No kayo nga mayeb ka sa kitan na nagkakanti puso you live. Oh. Good PM sir, kablak man family Gargabite. It's me. 4_8. Kano mo? Purok 2. Progress aglipik rin ng province. Thanks sir. Nalpas tayo na tan. Napaulitan mo. Yung alis nagpugto. Naglumas ti arak kano na request so natin naglumas ti arak sago ko dagiti na bartak de nangena na aldaw manong ti nagrequest naga-ading mo nagwapo Edgar Garayan ng San Antonio Ramon. Edgar Garayan naglumas ti arak kano? One. Oh, naglumas ti arak. Okay nga rod pat ganta deta naglumas ti arak tabaka isunamet di sumarunong aglumas ti arak no. Hanga makansyon ti kanta na yung laki tiga po school hindi nabartag ka diya. Naulpi adawan tisimang bay kanya sikatay nagaw nang aniya dayo dito'y denna nabayaga panawin nga nagibturak dalindukin sa di sinagama bayat ka awan mo awan patay dayto'y biyak binubuskot oras sa naglimis iti arak barbareng kunag asikatay malipatak ngem no naglabesen sikamanintay awaga nakas ang biyab ko tinted mo akalat amag tagustuan payen nga uray no pagkatayan di mo pinanunod timbubos ko nga ayat linaksignak di tapuso itanan nag-akas nilipat kaawan mo, awan patek dayto'y biyak binubuskot oras sa naglimis iti arak barbareng kunag asikatay malipatak ngem no naglabesen sikamanintay awaga nakas ang biyag ko tinted mo akalat amag kagustuan payen uray no pagkatayan di mo
nanunod timbubos ko nga ayat nilaksik nagdita puso intanan nag-akas nilipat. Yes, and ako na kita, mas ma-shout out din na. Juan, ni Rudy Baldacelo Idol watching from Cala West. Ayun, wasak yung tayo yun. Naimbangawalong user idols, kablawak man ni Mamo Goring. Madama nga agim impake gamit na agsubli pari. Paris, ayun di man ako? Paris, pari. Silent S. Ice Coffee anyone? Happy Easter from Ma'am Nila De Leon and Crisel Joy Alcaraz. Happy Easter Sanjay. Watching from Santiago City. And Julius Castaneda, good afternoon idol. Watching you from Anthony James Castaneda. And Aldrin Diego, pa-shoutout man sir. Ano na, Jonathan. Dito ay San Mateo, nag-podot. Ano na. Request ka man dyan, si Siwit. Okay, for the nabasa mo tayo ni so nga mamin anong request ito si Siwit eh. May kadwa. Anyway, awa mo tinay request mo na basahin mo nga request and pangablao ka ba. So, text ka lang dito 0905-808-1259. Amuming ato titumdum nga kada kita barbalayo. Tamuy mo timo paspasamo kada kami. So, please participate na kunata. No, kaya yun lang tagdinding nga kadi kumanta kami latanukan. Di kadi may alatamo kanyami ka tikas jay. Marat para kati kita lalaki nga madi nga nakapagbartag. Gapo tayo suda ti aglablaba, suda ti kupkupin, nag-awir para kanya dito. Nagtarakit pokis mo, nagtaer ti takder mo, nagdakal tamasals mo, burburan tay barukong mo. Kabut-buteng day talangam, patitirong apandakalis yan. Nunag na kanti kaadwan, talyawan datapusturan. Kaaduan, ababai arapa abda kateradi. Day tama, cho abagim, kaay ayuda apirmi. Ngeman yan, akiktot mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sino ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y ti upin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdingding. Daytar na ganap mo, iti ka pipilin. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. Adda pa'y tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arid na pa'y ket nadalisan, ing nalampay aninan. Anyatata, tarupam nakasarak sunod nga bakngan. Sino ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y di ubin. Aglansya ka nagsagad, agpisok ka nagdingding. Daytar na ganap mo, iti ka pipilin. Nagmayat, abuya, en tabagin pa'y di agpalingken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbarte, kangen kelaat nga agtaray ka. At daytan, itudo, tasalapay kumabasada. Sino ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y ti upin.
ka pipilin. Sino ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y di upin. Agtansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytag naghanap mo, iti ka pipilin. Daytag naghanap mo, iti ka pipilin. Daytag naghanap mo, iti ka pipilin. Okay, sakbay po ngayon tuloy tayo kat kaya may man nga pagyamanan na po dagiti sponsors tayo, especially Nature Soya Coffee nga arami dito yes to health nga kunada kung kaya mo tayo kape apo nga mabutang kaapo nga ka aduunay ti caffeine na ikat hanggang nga matanagan ng taada mabalik nga kape ti bigatan aldaw inurabi nga usar mo iti Nature Soya Coffee apo nga agkap-kape kalagarudan ag-agasan pa kita ito mga sagubanit mo tangamin dahil ito yung Nature Soya Coffee apo kadati mangostin na agaricus mushroom kaya napintas ka nabilag iti bagi apo Nature Soya Coffee 6 sa 21 grams sa halagang sulit. This is 6 pesos laeng apo napintasan ti rinam Salon at. no, iso nga si kami naynayunak apo ti gapoto na hiligak ti kape kape akini santo na kastoy kape apo malang ti DJ titimplaen kape apo ti brewed coffee so one of pero di siyempre di katapangan di brewed coffee no kahit ko ti nagpuy-puya tak di tatano ti kariring ko ti migata no napintas mo ti energy nga malmalam di Nature Soya. Nature Soya Coffee ti timtimpla kadi si kabalong nga mo timang patibker iti kinalalaki. Nature Soya. Dami sa bali nga susarap. Awan. Ang kape masapol ti ko, ang patab ka. Wala na awan ti magpatibkeram. Di ba? Oy. Okay, tamami or kituloy dito na pong ag-commercial tayo pa. So, ag-sublita kiti pagkaya mo nga natatanaki, kalpasanti sa magmumano palagi. Adda kami Manen dito yung 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. Okay, we're back. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Tatapos na rin di Easter Sunday tayo. So nga, all you have to do, i-text yun lang ti title na ako, datang sonata, and then followed by your Adda name, kami your manan age, and dito'y address. 104.9 xFM Santiago City. Yan, followed by your name, your age, and address, and dati chance tayo ng mga baptis na gasot apisos load courtesy of Mirna Abedosa of Sacramento, California, together with Rainier's Private Resort and the others. Yan, sabasabali ti wata iti sponsors. Anyway, thank you so much kadagiti nang Ted. Ito'y po YouTube ni Manang ni Kabsat Nilda De Leon. How old is Nilda De Leon?
I don't know, baka senior citizen, na. Oh, nobody knows. Okay, anyway, i-chat mo tulatan mo na Nobody tawanan. knows just why we're Oh, ang tap na mo tamat no anya ti iyaw awag ta kanya na. Oh, adi ka de. Mhm. Ngarod, for 100 pesos, what is the title of this piece? I-text yun lang. Si ulit naman yung instruction, tabakan mo. Yan, the title of the song, your name, your age, and address. I-text nyo lang nga po dito ay 0905-808-1259. And those who are entitled to win, kitagijayahan pa nga nangabak for the 2 consecutive weeks. Yan. Tano, sa bali mo. So, amomon, kapsat alis. Amuna, introduction pa lang amuna dahil nagparta mo horti mo na. Oh, adi ka di. Okay. What is the title of this piece? Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tangan kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Ano amoy apo, iti title na tatang asunada. Hang kayon nga agte-text at na nga pag ayan, tawa kami na po. Kaya nagre-ring ta phone nyo, kaya nasa one si kayon, tinangaba ka. Hello? Hello, good afternoon. No, idol. Yes. Na. Sa balin sa nga boses ha. Is this Johanna Tenorio? Wait, idol. Nangaba kahit 650,000 na nga courtesy iti ano di jay. Joke. Yang ko kaya pretend nga di kasi jay text scam nga ko kaya iso nga iputnutan. Nangaba ka ti 100 pesos ta kusto di jay isong ba mo nga?
Siya, idol. Okay, siya. Siya. Okay, siya, sige. Okay nga Rod, 28 years old from Cabatuan, Isabela. Single when married? Single when married? Single, idol. Nako, Diyos ko madanagan kan 28 dahil tinumero dito yun ni kabubutang. Mo iti kabubutang dito nga paset na de jay high risk pregnancy nga makunkuna. No at your age 28 tapos awang pa iti asawa, ay nako Diyos ko baka no nagsaran iti lubong. But anyway, congratulations. It's not yet too late. Humabol ka Thank pa. you, idol. Yes, thank you so much. Baka Thank kayo mo, idol. at kayo mo kablaawan. Kablawak man, idol. Amin nga dumdumgeg iti programa yo. Okay. Lalaro tayo karubak, idol. Ni Sini- Daisy Kutsapi. Daisy ko chapin. Kita- Apo. Apaw. Ni tatay ko, idol, nga dingdingeg. Okay. Adi lang, idol, kin amin nga tagalapas, idol, nga dingdingeg iti programa yo. Okay, thank you so much for joining and congratulations. Ngarod, arayam tailod mo, tailod ni John Mark Pastor Operator. Yun, idol. Thank you, idol. Thank you. And more of your greetings ko na si Jesus ang aking gabay from Bernie Byrne. Well, that's wrong. Siya, kung nanala de siya. Okay. And 8 Kairos, Bernard Sansano, pa-shout out man apo. Naganak ko dito Nueva Vizcaya ni Mr. and Mrs. Mariano B. Sansano, agbubuya dito'y Quezon City. And Jerome Tangro, hello mga idol, pakibati nga po ang anak ko na si Prince Louis Tangro na 3 months old ngayon. Apo, jak amuno mga awatan na dito 3 months old ng ubing. Nakikinig siya ngayon dito sa Ambalatungan, pati na rin mga kasama ko dito sa bahay. Request ko nga po yung Inkaman. Well, mapantay dito Inkaman. And for the meantime, aglo-load ni John Market. So okay, i-prepare ko ni Inkaman. Para kanya dito Ambalatungan nga inal daw mi nga pagnaan. Ayan, Ambalatungan. Sa daan da kami. Sobra. Sobra te. Sobra dyan ang barna. Yeah, tulalay nga te, load. Yan. Inkaman. Bagam no ready kan tane, tirayan ta dato Inkaman. Sige. Ready kan? Hmm. Okay nga Rod, para kada kayo once again, kita ang balatungan apo. This sonata nga number 1, Inkaman. Once again, thank you so much, Kapsat Nilda Dalayon. Natungpalan ti harapa po ang mga asawa, iti kapkap ne kag analap sa aro marampa. Ulandis nga bukok ramramay na akiman kandila, lupuan namnamsek nagmaris raban usipin na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akong kunaba. Pisang titrahe na butaw ti bukod na ay nakalaplap na. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy met ti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay asagad ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglabakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta. Inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Angin sa bali metten titulong siyak ninam nama. Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawan man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagad ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglabagit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta. Inkaman kalanga inkaman
ay naglaing ka man. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa, talun-tibungan ni ayan ayat inan anu sa plata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pindas nga asawa, gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagad ti paraangan. Inakman aklanga inakman aklanga inakman pa'y agla bakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta. Inakman aklanga inakman ay naglaingak man. Pwede po bang mag-request ng song yung Kusilapang Ka? Okay, nakansyon mi tatayan detan kung sila pang kakabsat earlier. Ay, wan, inakpay sunduan da kiti anak. Inakagpalengke, inakbalunan da kiti agraraep, inakpay akasan da kiti nilabaak. Sakto sipugan da kiti gumamelang amulak. Inakpay tarem nun tay gripo da sakto mula ti marigatan nga agsataw. Kan inakpay iyaban ni Lord nga manikurista ta, makadomingon tay kiotex ni baket. Iyabakpay ni Tolentino nga mangkulot kini baket. Medyo unat di buok nun. Ayan, hello, Kaaruba. Binabati ko si Nanay umiinom ng kape sa loob ng sasakyan. Si Wow. Nanay Hertudes from Calgary, Canada. Ayan. Pasyarat manapot tinakan ako dito Nueva Vizcaya ni Mr. and Mrs. Mariano B. Sansano Agbuibuy ditoy, Quezon City. Ulit. Nabasa mo tatan? Basa ko. Yeah. Okay. Hertrudes. Kuna na. Hertrudes. Nandaon na kayo nalodan. Okay. Sige. Okay, dagiti nangabak mano tinangabak eh. Dua na yun ang tayo damdaman datang arod. Ket dagiti pimugtungan nga nangabak. We have Catherine Corsino. Nangapagtatayatan. Nangabaken and Gurka. Edgar Garayan, sayang 40 years old of San Antonio Ramon Isabela. Nauding simong bat. Ito tisong bat ko si Jesus ang daan ko na hanga deta ti sungbat tatay. Okay. Siya ang aking patnubay ay na ang aking gabay ali po kapsat ali sa gatitog karalagang kang katoliko tatan doksolohiya mo siguro ang ama ay papurihan ganyan matapok niya. Okay, Matan, ti mabasa to yan. isupay kita pingita nagkada matan apo da kita text message yun. Usually madimi mas baaran nga basahin da kita text message sa tama Nabasa matin na yung madamadangag na yung South Korea. madiuan hampay. Ayan, pasyara man po madamadangag ko dito yung South Korea. Ano yung sa'yo? Salamat. And para kay Idol Mama from Julius Castaneda. What Masyado. kind of mama? Ato ti mama. Pasyara po dito sa Cebu, San Isidro, Malanong family. Agyaman mga idol. Okay, let's do the mama from Eddie Peregrina. Tayo sumiti ti... For mama na yan? Mama, kung na lang. Ay, mama lang. Mama is... Mama. Aja chumpa. Aja ni nakita ko ni pagaro chubot sa baraban na nasa Sa bale. Narak ka na. Barsira mo madara karang matsan dara sa ma. Wala, jabar gara jubot marak kurang. 70. Tata. Mama, kung na para kadagitay. Aray barka borka jadi jabar. Kuya Eddie Peregrina, on your way. Mama, I miss the days when you were near beside me. Mama, those happy days when you were near to guide me. Safe in the glow of your love, sent from the heaven above.
Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, mama, I need the days when we're together once more. I'm leaving these memories until the days when we're together once more. Safe in the glow of your love, sent from the heaven above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, mama, until the days when we're together once more. I live in these memories until the days when we're together once more. Oh, mama, once more. Ayan, kitigin mo na po mga balaw dito yung YouTube. Naleros yun, napasyaran man na po tagiti. Pada nga taga Old Centro Uno nga madabangag. Dingdingag tayo programa yung lalo nila kay ko nga ni Junior Ramones. May kantay man na po dyan, binungor, agyaman na kaaruba. Binungor. Binungor. Maricela Marcolino kana naman nem pangaldaw mga idol pasyarat man na po kabsat mi kasangay tangaldaw ni Sunny Boy Marcolino. Happy birthday ken paki-shout out Marcolino family from Acoje, Santa Cruz, Zambales. Thank you. And June Eugenio says, pa-shout out po sa tatay ko, Rodolfo Liwag from Villa Beltran, Ramon, Isabela. And thank you very much, Kunin Julius Castaneda. And Watching from Magsingal, Ilocos, Sorpu from John Rabanzo. yes, John Rabanso, DJ lugar da actually, DJ pagbakan niya mga kwa. Magsingal. DJ ayan ti anang church yung bagtatayan San Lorenzo Ruiz wherein they celebrated. Church? No, the other parish. Wherein they Magsingal da jay. Enda. Ni Father. when at sa Bali ang magsinggal di may isa di asidik ti baybay. Magsinggol. Para kanya di magsingle kanya di magsingle for life. Magsinggol. Single ka lang for life. Mag-double man ako, double mag-married. Mag-single ka. Okay. Ayan, pamati kami dito sa Aurora, Isabela from Vincent Pagulayan. Ayan, Binongor is highly requested from Leiros Giono. Okay nga ron, kapot kalikagom yung mga ganti sa natang binungor. Binungor. At yun, isagot min kada kayo, iti binungor. And nagmaya nga sala. Manlalaok kung utol na binungur un kananda manggop-gop tas silabong maninap tas si agudo pukul kurat kanda udong yasiniya dan utong
Wayo, Wayu, umali kayo, umali kayo. tamangan tako. Hey! Si Binongo. Mr. Technician, kuha pa ba kami dyan? Sumansanok-sok ta si Tiana, si Agudong naiga. Aba ba? Man isiw-isiw ta ti sayang sangna, simsili unlaok na. Tamborin. Maya toon, otoon tako, nakarkarong no awat at baryo. Siguro tumanan. Tasin pitpidong on minapanta, kan adu din vitaminana. Come on! Yeah! Wayo, Wayu, umali kayo, umali kayo. tamangan tako. Hey! Si Binongo. Wayo, Wayu, umali kayo, umali kayo. tamangan tako. Hey! Si Binongo. Wayo, Wayu, umali kayo, umali kayo. tamangan tako. Hey! Si Binongo. Kung nakamati ka pa yung usawan balong. Ayan, hello to Aaron Jake O'Hara. Yes, good afternoon and happy Easter to my inaanak Aaron Jake, ni Ron and of course the apo ko Medita. Enjoy watching balong and for the meantime, ginana kami lang basit apo with these commercials. We will be back with more songs. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back, Aruba. This time in a standing position. Apo, sa nagmadi, adi ba nang ibagak standing position. Yata medyo nabannog kami na po nga nakatugaw. Iso nga pinadas mo ti nakatadar. So, ano natin may buhos. Iti, lohan, na may sibog mi. Sibuhos, di ba? Sibog. Buray? Maiburay? Baka sa bali, iti maiburay mo. Okay, dati caller tayo na po. 4314, good afternoon. Good afternoon to. Sir. Yes, sir. One sir. Pedro. John and John. One. Okay, kumablao ka nga rin. Muna-una kablang kayo, Sir John and John. Ako, isura mo to ano di ka nga bit-bit dalwan. Magamin mapagsawat kayo kablang kami John and John. Yan. Luma ke John and John. Sir, muna-una kablang kayo ti nagasatlaw na yung Easter Sunday ti tunggal may Yes. Pagyaman naman. And kan kada kayo amin dito na istasyon. Kan namutan kadagiti adak nga dengdeng kita nga malam. Nang kangrunan na kadagiti taga Rizal. Kablawak man ni kabsat nga Flor Eugenio, Auring Eugenio, kan Estrada family ti San Guillermo, iti Barangay Nakar. Kini Danilo Galindez, kini Gina Galindez, kini Olivia Alcantara, iti Iling Gamo, Olivia Alcantara Ruiz, kini Nyulak Sagiped, iti Nagilian, Barangay Flores, kini kabsat nga Mila Bilyar, Timawag saan, sir? Saan sabay? Sabali, timawag tatay ni Cynthia Villar. Bas Bisitio Villar, kini Anting Asilinera, iti sa Barangay Salvacion. Ni pamilya Lebed, iti Benito Salben, iti Nakalma, kan Villalos, kan iti
hello. Ganan. Analisa Levet, kani Paring Ben Parong, kani Bibis Choco, kani Elsie Valdez, kani Lolita Kakayan, kani Joyce Alvarez, kini Paring Camilo Choco, Paring Camilo, kini Kamata, kini Lolita Kakayan, Tiang, kini Margarita Farong, kani Kabagis nga Flor Balaon, kablawang kayo, kiti Happy Easter Sunday, tunggal may sakada tayo, kan ulitak manan kada kayo matong nga padagdengdengag kang rona iti Barangay Rizal. Kati nagkablaw kada kayo, ti kamsat yun iti Federal Limit ti Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Okay, napanan, siyempre kan kabsat. Yan. And, Grukis sir, ti kanta nga sino tatayag, ti kanta nga Irquis Kong. I need you. I need you. Okay nga rod, kabsat. Thank you so much for calling. Otong pal, dayda. Thank you, Sir Hel. Yun, Indian. Okay, thank you. Okay. Okay nga rod. And sakbay nga kantaan dito, I need you nang medyo dik-amu nga kantaan. Actually, I need you like the flower. Susunod din, kinantakin din, di ba, Balong? Unsa? Oo, hanta nga na perfect. Hanta mong ordo yung kabisado. For the meantime, mangipadawat kami manina po iti 100 peso load courtesy of Mirna Obedosa of Sacramento, California. Ayan, paulit-ulit kayo magbagag. And Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. No kayo apo nga extend iti happiness and togetherness with your family. Apo apang kayo di Rainier's Private Resort. Kompleto da apo ti amenities. Adi lang iti swimming pool nga Adda danom na. Nakiktot ka. Isuda lang nga po ti dati air condition nga cottage. Di ka di. Ang nga malang kamapudutan. Kano nalpas nga nagbilbilag apang kajet bakano mas sunburn ka nagina po iti sunblock. Ngarod for 100 pesos. What is the title of this piece in connection with the third last word of the 7 last word? Of Jesus Christ. Yes. And in connection with the Easter celebration. Yan nga rod, what is the title of this piece? Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang
Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Kinagdada na nga ba kang sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. Oh, inay. Sana nga bak, unawan. Aduda actually nga kuskus iti sungpat na ta very easy mata jay song popularized and it was made originally by Levi Salerio and Lucio San Pedro. Yan mga dagiti national artist tapos songwriter tayo dagiti nga duwa. Contest at pinarayngan di pintas di musika nga nararamid da. Okay, so dati nagramid iti ang bayan kong Pilipinas. Yan. And ako'y Pilipino, ang Pasko ay sumapit, those things. Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Lagi jay nga sonata, so nga kita amat. And ato iti umuna actually nga si Mungpad. Ngam nangabak tatayen. Ngam nangabak tatayen. So hanggang mga bakan ating Johanna, but you are the first to answer and this is the second to answer. Nga mali, sayang. Duyan ko na nalaeng. Sayang ni from Ricarte Norte. Next time, iti complete title na is this one. So, awan mabalinan ta. Isursurok dahil ta akanta kadagiti pupils ko iti mathematics ko nana. Tama man laeng ngaya. Isumo lang nga mayaw awan da kita pupils mo ta mathematics mo gayam iti subject. Kita kami sursurom ki music. Okay. Aha. No maichat mo dagiti pagkak nga songwriter nga national artist tatama lang kanito sika nga mga isursuro iti mathematics kadagiti pupils na sikan iti i-pronounce mi nga mga bak. Uraya mi in 20 seconds. Who wrote the song Sa Ugoy ng Duyan? 56 years old from Etchagen. Ma-text mo deta. Uraya 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. By Levi Salerio ko na nalangmat. Okay. Gaano ko ikaw kamahal ko na, no? Whatever. Okay, our winner is tawagan taman lang ini tapos ano kay ano di ko mablao pa ito yung kapsat tayo. Our super listener, kung nato super listener ta Marikunana no Adda.
Hello, good afternoon. Afternoon. Sige. No, isurusurom ka dagiti pupils mo dito. Anapay dagiti do mga songs? DJ Dandantoy Karuba, tapos DJ Paru-Parong Bukid, DJ Kantangan. Filipino folk songs. Oh, di ba? Usahay. Ating ko pong sing-sing. Dagiti launa. Okay nga rin, congratulations. Baka takay mo ang kablawan, kabsat. Good afternoon, kadagiti aning nga listener. Taglalo din ti avid listener ko nga pupil ko ni Dante Javier, ti Victoria Alicia Isabela. Karang nagdingdingig Karuba. Nagsaya at man. Siguro ni-recruit mo di dyan. Ano hanggang may isang agdingdingig dita. Ang magpati parents da. Okay. Kaya nga rod. Sige, dahil laang nga rod. Why na ibos day, daing nga sa ban, hatay na ura yan. Supay, anak, may tilangan na. Okay, next time, ito no, umakar kami sa baling estasyon. Adi asitig dito ayam mo. Okay. Okay, thank you so much and congratulations. Thank you. Okay, thank you. One power. Okay, bye-bye and congratulations. Nga rod, may sabi nga sunata balong, sakbay nga... Lodan taro doon. Anatilodan may mamaali sa ato eh. Winoy dito. Nagatuti SIM card nata 24. Okay, siya mampay ti kumanta nga road. Sakbay nga, ang gana lolodam deta. Atilatan ka no, TM. Di ako makabirok ti kanta akon. Kataanan latan. Okay nga, makita kiti kataanan nga sonata. Para kada kayo amin apo nga gananos lata. Ano makakita? Let me give you this piece from Junior. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I've cried. It's torn me up inside, but you don't feel it. You think I am just another friend. It's only you, but all day you're the one I miss. I can think things out like this. All I want is your kiss, but you don't know it. You think I am just another friend. And you can't help me, 'cause you don't feel the same. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. It's only me. Every hour seems to take a day, and your eyes never look my way. What is left to say? If you don't feel it, you must think I am just another friend. And you can't help me, 'cause you don't feel the same. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la.
dance move mo to. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. When the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? The wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in the sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in the sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. Like this. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. One more time. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we were when we remembered Zion. Okay, ado pa'y pangablaong anta nabasa balong ay kamanti kung taway na mo, siya man langinan. Anta medyo nabanog ka nga Kulak-kulak-tit. Kulak-kulak-tit. Okay. And Mary Vic Kawilan, karuba kumusta? Pasyata at manabo, dagiti kabas ko iti 1982 ng Lyceum of Etchage, kalkalpas ti reunion mi iti Kalman. Oh, gayam. Successful nga friendly. Mga friends, see you again next year. Thanks to our organizer, Mr. Jose Cabato. Cabato. Aki no successful ito, ba? Jose Cemento, kung ano naman di chay. Okay. Maricel Marcolino says here, mga idol, pashabol nga, birthday shout out kini ading Jerwin Marcolino. Happy birthday para no bigat. Salamat sa pagbati mga karubats. Always watching here from Saudi and Floresma Castañeda. Para kwas man iti Let Me Be There. Naglaing kayo ang kanta, idol. Let Me Be There. Ura isak madimi pa nga nasagit kapsa nga practice ita. Let me be there. Let me be there in the morning. Siguro. Let me be there when you call. Siguro. When, hami pa nasagit. Okay, so, kanjo namin for the meantime, may sabi nga so natin we still have 5 minutes before patarasa. So, after this,
Kantahan man pa maminsan. Olivia Newton. Niso? Let me be, okay. Practice mi deta kabsat. Let me be there. Di ka madanagan. Into the next Sunday, amu mi detan. Ngarod, Vilma Santos live. Kissing on the porch, hanging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane, with gasoline in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved. All I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop. Right on the sign, a lot of things to do. Whispering to my ears, I love you so. Strolling down the lane, a castle in the air. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They say I'm only sweet 16. I've never been kissed, I've never been loved. And all I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop. Kissing on the park, hanging on the road, Holding hands in hand down the avenue, strolling down the lane, a castle in the air. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. A kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. Okay, it's the top of the hour, 2 o'clock in the afternoon, and we will be back with more songs, more requests, and more prizes right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy. Okay, we're back. Kaarubang na napapadrag. And aduman iti pangablaw dito yung kablaw. Amantaman ko Berling and Papang Andres. Abel, Alvin, Fatima, Laika, Gwen, Ziera, Ami, and Adonis. Auntie Turing, ken Pamilya Dionisio and Fernandez, ken aming nga taga Ricarte Norte. Request ko man, agpakada akong biyag ko, ayat ko. Thanks. Ito ng kablaaw, Anabelia Dionisio. Anabelia Dionisio. Timog to ti duyan ngam daksang gasat napugsa jay duyan. Nagtungpal. Well, you're still with katropang June and katropang Janmark. Dito lang nga po 104.9 xFM Santiago City, exciting. And ag-selfie taman tano kung kumustaan na tani kapsat nga June kapindi. Okay. Wilfredo Martin, hello idol, pakablaman, Saldo and Marcos family. Ito Igamu Isabela, para guys man dyan. There's a kind of Hush by Carpenters. Thank you idol. There's a kind of Hush. Hindi sa kabisado di dyan. Guro siyak di ka mo. Patasin mga kakitaan.
no kaya tang kansyonan. Actually kami familiar with the piece. There's a kind of hush. Padasin taman nga awamot ti sa bali nga request iso nga berukam man ta kansyonan ta. Carpenters nga nagpahiso na Oh, eh. yes, Carpenters. Amom data no mangag mo. Amom data kita amom mangag copyright ta. Diyos ko. All over the world tonight. There's a kind of All over hush. the world and be alright. Padasam, kita madya lyrics na So listen very carefully. Get closer now and you will see what I mean. there's It a is in kind a of hush. dream. Hindi ko ba? Wala dito sa mix all this kind of hush. Awan, pero pinta pa yun. Mangkita ka pa iti ko tata birukag na jay. Mangkita ka ti sa bali nga Madya lang matante pangablaw to yan eh. awanan, kita man ng kidit. There's a kind of di ka mo no there's a kind of pa maganda kind of hush no there's a kind of There's a hush. kind of hush. There's na. When? There's a kind of There's a hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sound of love and love. Wala You know what I mean? It's the two of us and nobody else inside. There's nobody else and I'm feeling good. Biro pa nga talaga. Time. Awan pa ito mo tawag mo. Kita na i-program ko iti nagitaan ng kasla, nalipatak sa Letter T. Okay, once again, nagkita kaya na tumawag po, 0905-808-1259. There's real thing, there's no easy. One. Mas na matukar ko iti dyan eh. Malinsa nga pumasok ah. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world, and I'm holding you tight. Sige, pero kami lyrics na ta. Tan eh. Tirahin ta ti anangatanga ko style. Okay, ayam ta. In our new arrangement. Yo, what's up, yo? Alright. Coconut man. Mooncake. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world, and I feel The sound. of lovers in love. Just the two of us and nobody else tonight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, listen now, and you will see what I mean. It isn't a dream, ba-da-ba-ba-ba-ba. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. Just like us, falling in love. Naman, ulipas ng tagod. Tanan, sunan. Okay, that's it. Our I am a version of the song. There's a kind of hush. Okay. Hello, Manong John and John Mark. Shout out to you both for the love, laughter, and music that you bring every Sunday. Please sing Endurance Brand song. Thanks. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California. Renz Verano, kaya mati ko mention, medyo kapsas mo katamayag mo. Tumira ka ti Renz Verano, okay? Renz Verano. May misa lang mo mo Renz Verano, di ka di? Aji ko pa yung amay sa. Ano?
Remember me. O, kaya mo remember me nga rod. O, sige. Remember me. Okay, he's coming your way. And ang tabayanan nyo po, doon pa iti padawat to yung load. Okay, remember me. Ladies and Dati gentlemen, remember me this way sa bale na. remember me. Kapag ang puso'y di sanay mag-isa, puro lungkot na lang ang nadarama. Kapag walang tibok, walang ligaya, kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama, umulan bumagyo, gumuman ang mundo, gawat ako pa rin. Remember me kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me kapag iniwan ka, luhaan at sugatan ng iyong minamahal. Remember me, di ko kayang limutin ka noon, ngayon magpakailanman ako'y maghihintay. They're requesting of Cactus from Auntie Lorelei. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama, umulan bumagyo, gumuman ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me. As requested, Cactus. That happens na talaga. Dawa tekman ken ka, tanay salsa lumina kaktus mo. Nagmayat ta siit na, nagpipintas ti saringit na. Adun ti kaktus ko, dayta kumapaynayon ko. Ngamno ipaidam mo, ay di kantun pulos nga amam mo. Tawag ka agawa, among matngagat-gatangan. Pati pasoy bagkat mo, kasla kala mangluklukong.
Isupay pagkaungungtak, pangkusina maikatus ko. Isu nga ibatam kumata kaktus nga koleksyon ko. Ay nagpateg, kakaktus mo, tama kang egagpay ti sasao. Ay nakaruti paidam mo, nagsimple lang day tadawat ko. Maldugto amin day ta, ken agpasu sa anton nga uso. Adda ken kagayem ko, no siya kweno day takaktus mo. Adu Adu Bandog tan sa akin. Adun natawat mo, halang metket daytoy kaktus ko. Agraman succulent, isniklan ken bougainvillea. Di mo tagibasilhen, taginatang ko amin dayta. Ikatem kumata ugaling, manglimlimuwag daw dawat ka. anang arud, gaygayem ko, dispensaren panagdawdawat ko. Awan metigatang ko, kaya't kulang ti makiuso. Nagranyag ngamin paraangan, numasetas ti masungadan. Kunapay ket ti babaket, noan mulam sa duti agigiyan. Daytat puno kayim ko, isungan nagaduti kaktus ko. Halang aga putay sud uso, no di ket di makaay-ayo. Ket intun nagsubwalak to, sikat umuna sa gutak to. Dinlaeng kumabagbag katen, ay salsalumila ang kaktus ko. Dinlaeng kumabagbag katen, ay salsalumila ang kaktus ko. Ayan, dyan nag-request na po iti Renz Ferrano to tenga naguta dag sa sorry ka po. Sorry abo ta, medyo na pindot ko, hindi hanga pipindutan na. Oh. And once again, our official text line 0905-808-1259 for your request and dedication. No, awanti request, awanti kantaan mi apo. Masurot di line at tiladano ka nga line up nga may kan-kansion min so nga siya kada kayo. Suyusoy di dagam. Nalpasa po tayo ata. Yes, nalpasan. Suyusoy. Nanapay. Una ba tagi ka? Dakay mo ang kansyon. Parang seems like someone is calling. Okay, we have a caller on the line. Good afternoon. Yes, hello idol. Pa-request lang ko man mabalin. When? Sige, go ahead. Aji, happy birthday ko mga idol. Takabsat, birthday na Aji kabsat ko nga ni Tina na wag sinawit ka po sa idol.
Ulitin man dinagan na. Inang Naval Idol. Inang Naval. When Idol. Inang tinagan na Jacob sa mo. When Idol. Apay ta inang. Inang Idol. Tinang. Ay tinang. Tinang. Sinang. Oh, tinang. Okay, tinang Naval. Okay, nakalugang ka mangmangag ko. When Idol. Parekas lang ka happy birthday, Idol. Wen, sige nga Rod, matungpal. Happy birthday, Tinang. Okay, Tinang. Salamat, Idol. Thank you. Okay, kikantaan ta ni Tinang. Tinang, amo ni Tinang. Tinang for you. Sino tinag ka? Our way of saying happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Tina. Naval. Tam. Oh, that's simple. Tinang Naval. Kita man nagasidig ti nagbiit tinagan na Tinang. Tinang kablaaw, Tinang. Oh, kumansyon ka man pa iti may sa balong. I don't want it big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm with everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Good afternoon to Kapsat Charity Rianas of Porterville, California. Happy Easter. Kung na dito, and Happy Easter too, Kapsat. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Yes, and once again, Happy Easter to Kapsat Charity Lianes of Porterville, California. And Happy Easter also kung ano dito ni Kumare Judith Soriano. And this song, para kada kayo nga duwa. It happened in old Oklahoma one night, beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune.
Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night with a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Yes, ito lang nga po magpatingga and agsubli kami po for the last 30 minutes of our show and scores di kayo nga pumumpanaw. Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa.
Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518. Okay. Okay, balong, ano ba ti kung kunata dita? No problem manong John, happy Easter to everyone. Kano naman ni J-Bell. And para guys, Idol T, if this is love, can happy birthday gayam kiniading ko Junior Medina itong bigat April 10. Happy birthday Agyaman Idol from Castañeda, Floresma. If this is love, tama practice ito. Shoutout man Idol kin Lourdes Liwag nga nakapinpintas from Villa Beltran Ramon from Liwag. Mary Grace. Pintas la una ita. Okay nga Rod, may isa man nga sunata balong. Nyata. Okay. Nabayag akong tuy lubungan, Jack
Jakpay naramanan, jakpay naramanan, day kun kunadaanan nanam, bilin day ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukumam apinal kang, ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, negdi balayo. Intaman agi, intaman agi, 1-5. intaman agi, yuli tikayo. 1-5. Ayan yan nga or, 350. ayan yan nga or, 350. ayan yan nga or, nosti unegio. Nagdakel tatol, nagdakel tatol, nagdakel tatol, dekta laka sa'yo. Nabayaga kon tay lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan nanam, pilin day tatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinal kang, aprosak mantaso, Pusak mantaso, aprosak mantaso, sampai taso, aprosak mantaso, poti punganyo, napo daw talop, napo daw talop, napo daw talop, lupot akinopin mo, nagado nga bol, nagado nga bol, nagado nga bol, sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, Pesial de Barrio. Yes, and good afternoon to ating Jonel Dulay of General Aguinaldo Ramon Isabela. Nabayaga kon tinubungan, jakpay naramanan, jakpay naramanan, day kun kunadaanan nanam, bilin day ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinal kang, gayam tay nananam, tay tukmam apinal kang. A lot of things to do this Monday kung ano bakasyonan pero ato pala ti ubrang agsang pad so talaga ba't nga paypaysuan tayo awan iti bakasyon kanyami abo ta since Friday, Saturday, Sunday apo ko adalat ta ter aramide me ayan tayo di Webes we are in Webes Malig tirami. yes Malig Isabela po nag-perform kami dyan Friday da kami mati nag-areglo ako ulat 7 last words. sa yeah that's it Saturday, Easter Vigil. Easter Vigil and Sunday atata and rabi gareglo ako manin okay that's life tartari kagayam niya po iti medyo napintas nga panagbiag naginawa habang napintas naginawa nga panagbiag nga hanga problema enen iti anyaman dita so nga kansyon lata malipatan, usok di kinayawam, oray no kaano man, sa dinuman na dumanunan. Adun na babalasan, tinak na sarakan, ngemawan pa'y tinakita, akas kan ka ti kinapintas.
na ka ay ayo, ada ay ganday takalid mo, aglalo no ipaludip mo, tama-tama kas bitwen ko, ilaeng daw dawat ko, baring no agsarak kanto, oray laeng no dakulap mo, tinak malamano. Tunggal pa nagmaymaysak, adda ka na sisirmatak, rugyak metente garapaak, akas tayo nagdakat tulidenak, di ka kumana palubusan, siyak naglatatay panawam, urayak tumanan asulian, dirak sa kuwa na tundan. Semua na ka ay ayo, ada ay ganday takalid mo, aglalo no ipaludip mo, tama-tama kas bitwen ko, tilaeng daw dawat ko, baring no agsarak kanto, oray laeng no dakulap mo, tinak malamano. Tunggal parak may maysak, adda ka na sisirmatak, rugyak metente garapaak, akas tayo dakat tuidenak, di ka kumana palubusan, siyak naglatatay panawam, urayak tumanan asuliam, dirak sa kuwa na tunday. Well, that's it. And we have announcement dito kapsat ket kakaruba and katropa ko na Happy Easter Kuya June. And magal daw yung kay ni JN. Baka pwede pong mag-promote ng pa-fun run ng IBP sa Ramon or the Integrated Bar of the Philippines. Ito ay gaganapin sa April 29, 2023 sa Ambatali, Ramon, Isabela. Ang pondong malilikom po ay gagamitin sa mga programang para sa mga persons deprived of liberty o PDL at sa legal aid program, libreng serbisyo legal ng Integrated Bar of the Philippines, Isabela. Thank you so much. Dito yung poster na ni Opo, nagmayamatan. Fun Run, Integrated Bar of the Philippines, Isabela Chapter. Oh, di ka din? So, iti registration areas, we have the LGU Ramon, the Law Office of Damasen and Attorney Subia, at Mango Sweets, Santiago City, Centro Mall, Villasis, Santiago City, Isabela State University College of Law, Hawaiian City, Northeastern College, College of Law, Robinson's Mall, Santiago City, and you can also have an online registration in the following areas. Santiago City, we just get in touch with Attorney Joram David Beltran at 0966-7000-364. Ilagan City, birukin niyo po ni Attorney Ferdinand P. Olala at 0917-892-5921. Dito yung Motrojas, Isabel Apo, birukin niyo ni Attorney Lindon P. Duarte at 0917-118-4563. And dito yung Kawayan City, we have Attorney Albemar P. Artangonan at 0917-865-4100. So kada kitay kahit na po nga makipagmaymaysa iti dito nga napitas nga programa iti Integrated Bar of the Philippines Isabela Chapter. Sumali kaya po dito fun run da. Buti na kabil dito t-shirt da siguro. Inclusive of t-shirts dito yan. Ajay registration fee da.
For the regular rate 3,000 kilometers is 500 pesos, and 5,000 kilometers 750 pesos, and 10,000 kilometers is 1,000 pesos. Tatamot ng estudyante iti agbayad iti sumali iti fund run 300 pesos for the 3,000, 400 pesos for the 5,000, and 550 for the 10,000 pesos. O, nagmayat. 10,000 pesos nga. 10,000 kilometers. Okay, medyo... Sige, malituda dita. Uray ta. Abogado ta dagito yun dati mangiti mandakanyak tamalitan ni bagag. And inclusion at the raised bib nagayam, you have snacks and additional 100 pesos for the event shirts if you want. Yan. Registration starts at 4 a.m. Zumba starts at 4:30 and the run starts at 5 a.m. Again, on April 29, 2023 at Ambatali, Ramon, Isabela. Takbo para sa hustisya. Wow! So nga nagajay persons deprived with liberty or nagajay kakabsat tayo nga adit taonek ti pagbaludan ti maikan iti gunguna iti dayta apo nga aktibidad iti Integrated Bar of the Philippines, Isabela chapter. Thank you so much for the information, Sir Joram David Beltran. Ayan. Dati apo nga kaduami di munisipyo ngem nilipat na kami tanakasaraken iti sabali nga ragsak. Siyempre, greener pasture nga kunada. And our time now is manupay nga minuto na ba? 2:49. Dapay basit. So, dapay request dita. Matan, naimbang malam nga natataragi nga mangiturturong. Manola Aldawan malpasan ti Ramadan. Bonus na. Ano naman ni Jam Fed Instrumental. Damagag ka no. Sa mo ti ira shampoo. O mo ti ira shampoo dito eh. Mo. Sige mo On the staff ito actually absent da amin. Damagag tunod na sumbrek. Tumawag agto. And there's a caller. There's a caller. There's a caller, 4314 on the line. Hello, good afternoon. Hello. Radyo yo, apo. Pakapsutan nyo. Kapsutan nyo. Sir. Kastamat. Mabalinte ka bla, idol. Kumablaaw kan. At dapat na bati nga oras tayo. So, garod, sir. Sinambu mi, sir. Go ahead. Ako mani kwa idol ni Nyulak sa giped dita Flores na gilyan ta birthday na tatangal daw. Natirik. Dan ag-request kami man iti kwa sir, isagot mi kanyana. Kusilapan ka kano. Lagi ka kando. Ay, sige. Nakantami tatayin sa balilatan hanggang kusilapang ka. Sige, sir. Imamag ka. Baka yung mga ganda dyan, imamag ka. Sige, thank you so much. Sige nga Rod. Thank you so much for calling. Okay nga Rod. Iti kansyonin ni John Mark at jay imununang version may iti kusilapan ka, this is pawilan ka. Idihan na pawilan na kinusilapan na. Ladies and gentlemen, the legendary John Mark Pastor in his Sigam version. Aglinipatan ading ko jakon marik na inka panagdungo na umakon nga gururay agpadpadaan ti isa sampet mo aglinipatan ading ko ituruturet ko sa empapanaw mo bidot ti arapa ako takay kayat mo met iti umadayo pawilan ka
tagandat kung agden na takuma. Angem inwadag na samkino na agurayak ingat makaurnong ka. Paupawilan ka ading ko, paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Thank you so much ni ating Brenda Sanchez. Ayan. Paupawilan ka tagandat kung agden na takuma. Angem inwadag na samkino na agurayak ingat makaunong ka. Paupawilan ka ading ko, paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Ading ko aning lipaten ta karin karita waswasentan ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawaya. Paupawilan ka tagandat kung agden na takuma. Angem inwadag na samkino na agurayak ingat makaurnong ka. Paupawilan ka ading ko, paupawilan ka daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Daksang gasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Umadayo dito'y din. Ayan ako ket madita mo makansyon tayo iti request na po na nadano na yan. Iti pa nagsisina tayon. It's almost 3 in the afternoon. Anyway, thank you so much once again to Kabsat Brenda Sanchez. Isu dahil tingatan ni Lady Santos. Hindi ka mo. Yeah, you have this different name. And Enil Cabrera ko na naman. Okay lang ba po mag-request ng bulod na ayat? Yan, and it's almost time. Yan, mga kumansyon talatat sa balin. Tahami pa'y kabisado dito bulod na ayat. Okay, bago lang daw si Miss Cabrera. Yan, okay. Aha. Ngarod, at iti maudi nga sunata mi. Once again, thank you so much. Kada kayo apo nga ng tartarabay kada kami for the past 3 hours. And again, I'll see you again next week. Apo, the same time, 12 to 3 in the afternoon. Dito lang apo numero 1 nga programa. Da kami manen, dito 104.9 xFM. Santiago City, exciting. Exciting. And I'm looking for the yan, sonata nga para kada kayo apo. So nga mabitlaang Spanish? yeah, no. Dito kan time natin balong para kanyada. And thank you so much once again. Ladies and gentlemen,
Victor Wood. Far across the blue waters lives an old German's daughter by the banks of the old river Rhine, where I loved her and left her, but I can't forget her, 'cause I miss my pretty. Panok boss ko na eh, Sama lang na Fräulein. song. Fräulein, Fräulein, look up towards the heavens. Each night when the stars starts to shine, by the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. When my memories wander away over yonder to the sweetheart that I left behind, in a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, walk down by the river, pretend that your hands holding mine, by the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Okay, ditang rin na po nga nagkibos iti programa tayo ito nga Domingo kat next week manan, and sorry kami may extend although kaya may pay kumati kumansan, but ada ngamin iti surusuruting na oras ito radio, ito yung numero 1 ng radio xFM, dito lang nga po Santiago City, exciting tipas pasamak. Bye-bye.